Mama wakwaba midi ede adwoa searching mesrew na wa subscribe to my channel near notification bell no so for more news. Ebusuafo ye beka ya Nancy ena Kelvin Taylor ena Malinda a wodi ni djuma e wo TikTok enya beef bi e wo internet so na de no kofa beef ba ebusuafo ne kofa ba yi na ne say personally I think say Malinda or your citizen, in fact full Ghanaian into no our every right so ochana dream e wo Ghana ha no se ne NDC fo no e wo right so omo chiro ma dream wo Ghana ha no. I think say citizen bia e wo right so obechire na dream Malinda ebe kan say o man pedida da John Dramani Mahama ba na oba no one ne enya dream na say enya krono a akoman pedida da John Dramani Mahama oba be ye den en nkrofo ye ya Malinda asema Malinda kai no mfonsu be no wo. In fact o man pedida da his excellency na Nana Akufo-Addo kra ka so be ye okọ na o ka so sanso aba yen be ye campaign etia because on be bio ma ka se Ghana hanom no enya brochira o system no already na ya adwuma bibia everything is working there perfectly. Into seven fans said Donald Trump kra wa koyo also sanso abe oba they have nothing to lose but Ghana ha yenya independent be 60 years or sahnya here ko 70 years the etima na yetim na so man pani bia akọ a o sanso aba aka ne 4 years oba Ghana fo yema na koya na sanso bra for hot reason ye bisa asem we na ndisi food din atem na Malinda ko bisa asasemi na Malinda kwali video na me send this for mo hwensi o ka send this for parking kan wo so wo ya omo videos mo mpane hwe ni si Malinda kwa kan say on the oka for his excellence na Nana Akufo-Addo no kra na esen o man penda da John Dramani Mahama ne de no o say his excellence na Nana Akufo-Addo kra so oko na o sanso ba ye campaign man because on kra ba ye wan de bi oba ba ye Malinda the video no kan no bo ha Kelvin Taylor te ya community ko wedja eni atem didi Malinda nani achia eni o man penda da be dwon so agu nani ne so nani na atete na ade nani te say o pay lights o pay car and lights. Hey, and I'm also very proud Kelvin Taylor did not attempt. Kelvin Taylor just on the platform this one. And then some best on the boom. Now I know he David. And they also or can freedom fighters fix the country for no matter and say I am pastor his excellency. O man penda da John Dramani Mahama. I don't know babaye. I don't pan over babaye now. On tiase. Into also campaign the etiano. No he David say. Dia Kelvin Taylor yenti odo ya me se wa abọ man penda da John Dramani Mahama dua wa kese no de agye no kosia da snap nya de agye ne se man penda da John Dramani Mahama neto ne bottles never en ka konwa ne bio Ghana konwa no man penda da John Dramani Mahama neto nka na me kra me ntiase 4 years 8 years kra ye hu ye left from your right we don't see top we don't see nothing 8 years no o man pani bi ba so a ye hu bibia. His Excellency Nana Akufo-Addo bayi why ye bi o man penda da John Dramani Mahama ba ye bi late president Dr. Atamils obeye bi president bi eni wa nitri report so obedi Ghana abro because oye danya obi a wo Ghana at heart o intimi ye sure so man pani bi ba also be abro but dem ye no it's not enough enyema ye pani ye nyan enyema bi wo ho a ye nyan as a rent control institution the most useless thing in Ghana ha muntu me nsembra na youth ntumi ha dan na ye ho kire yen enyema chese enyema bebre wo ho me nkoye wo man mu ene hu na ye person man pani beba no besesa no na de man pani da John Dramani Mahama ba ye ne de his excellency na Nana Akufo-Addo ba ye akira wo into 4 years na wo de ba no e de na wo ba be ye ka kire yen yankoti a o se nkukọ wo nkukọ bu no ma ye nkukọ nketenkete we yala so he the video chese so man penda da John Dramani Mahama Kelvin Taylor na chi di Malinda atemedia wa bodua sa konwa ne alla on betena so yenti nsema o he David de etija Kelvin Taylor ejimi ano oyen ese ene Kelvin so gyina ho a wo no de oba ene the whole NDC party ni nyina no John or the same boy ne friend ne same Kwasi Taylor no oba life a omo kokko support no enti wo party ni nyina gyina na chi enti ade bi obeka ho bia na etese ne wo na wo pia ne say onka ena mebusa
say when I am fan so akɔtra ne show so ɛna calendar ba bebu sa say wo ba na wo be yeden because hu ni say krono na obebo ɛna ɔyɛ right so ɔkasa asɛm ne kyerɛw enti calendar ba be gyina honom as a leader yam fan say kwan ofa so bi say wa musa ne ye ɔse ɔno hu ni say yɛ krono na obebo because nyɛ krono a wa bedi akonya ne bi wa sɔle kɔ ma wɔn mo wɔkyerɛ ne kwan na mo mmra wo say hey manu ya me de ma ne say me ba me bedwo so agu wo wanim medwo so agu wanum ɛna wani na ayɛ say no so me ba be fix it. What kind of a leader and a wadi say na we leader ben and a usumaya phone time say leader phone ban John Mahama me say madome wo John Mahama oto adome o manyina to say ensi Ghana konya so da masama ma kan opa akoba bia akotwetwam emfa me na maka John Mahama Woni NDC for how won say kwakoto any NDC for monfa nipa for mra ekwan ne be bia ma no say wo John Mahama you are cursed we are one time president tiase sa wiase nyame boy no obo bia obi wo ha ekufo adonam ye den to besi Ghana konya so na so na obebre 3 times me we are den na me baba be pie ma broche enso je se metra hodo say 3 times me fadi pa no me de omofro ye ko ba ko ye ko ye di one or something I no mbeche ye pa ye sande me ko ye ne to bi nipa 200 eno ye na che 2 hours something pa ene de Kevin Taylor say nipa me no na mo Kenya asase mo internet no so eye kohwe free mind kwase ampanyine Kenya burger no eye ono ene say o Kenya asase ansa na the next person eye hwan ya ne kwata agu na no na oti Korea no ba cho mo ma mfa mo Korea sesi ana mo ko ne ekoso Korea kru no mehwe where is it me hwa de 1 2 3 mehwe se menya Korea kru no de atoso ama mo sesi amba cho eni this is Korea why mba cho mo Korea eni mba cho wadaro ma edura na jo anwumere ekobo 637 na ya na se ya ensuo no ano fa baabi oman a omunya nsuo anu a omudi omu nsuo anu ni no ba ko ye Korea na me ka se kwasi ampanyine nkoto jimi na ekoro agu na no na wode ti social media nso oba se ne sekro betwitwi ama na no aye kamakora no ye nima de ono nko ode na no kowe kwasi a ukota frikhem na se twe no babaso ne sa ode pua ne sa nyalewa no guma ye mfa ya no mom aboa ye hye condom ne ade adi jimi ono kwa twa ne jama onya bi mpo no adi wo yale sei wo behwe no atriti wa no kwatane ade na agu wa no wuti social media no so na wutu mfuto ogu nani egu nipa ni kwasi agandamfo hene te sewo no kra da ho ntumi nka since akufo ado sha ase so obu oman no ade papa bi a waye bia wuhu e kire se wunye no krekafo jandam asefo jandam nkwasiafo jandam where Korea I was thinking maybe you can bring out anyama papa e wo Korea this is Korea ene da ho amede atoso no kwasia wusi kroma yes krom na twa Korea kro no fa bra be kire North Korea untumi nko punyanyan obetwa oti untumi nye ko untumi nye ho nti Korea na America no owo South Korea de yakogo niamam kakra obetumi asi abonten etumi aye 1 2 3 twa Korea bra be kire manipa hu na afe wo ba kwasuampani me busa sa aboa na osole oti Korea na opese o kire se wono ni team na nya sankwa wono na me wo kahyen bi mamo ejimi fon kama mmoa mo pe o man Ghana yie Mon pembo my Ghana ye kwa suampafo ejimifo nkama ndendentwie nipa mu nsemu wo ma mo kasa man disi hwe nipa fo afie bi wo mani mafifie na hwe omo ye bia na omo tebia me pesa wo ba bra be ka kire me say na eyeda na Korea omatimi aye omo ma na ye sei we sei se ne oman ne tie no pa hwe ni din ma me Korea no e fa keto ba bi ni a omo twade a kire yen me near that afi na me ko internet no so if you want to see or if you want to know how beautiful Korea is but more than ko internet no so go and ask Google. Hello Google, show me pictures from Korea or mine no chere me kuro no se na tie chere me se na kuro ni tie kwa siampafo ajimifo so le nemirim mo tete internet no so na mo ye party mo ajimi nti eja wo ne kwan otu ye no ankoso wo kwa akohwa ade papa bia nti okokoduru ye no senkrofo ehoro enkofo toilet no mo ye ayi no eno anu no wawie
Kevin Taylor ma me gaza ba kwentira wo ho ye me mobo kwasia da ma na me gaza kwaje pa Kevin Taylor me me ka kire o say kona kwaje pa awrenfo ana. This is one of my question. And internet no so mo ko wan obi